Molapo wa mafelelo a ngwaga o hlasela magareng ga kgwedi ya Nofemere le ya Decemere. Go ya ka ditsebi se se direga ge batho ba thoma go lapa, go tšwafa le go hloka hlohleletšo. Ge se ka se alafiwe, se ka go hlohlelela go felelwa ke maatla le go goga ga boima ga mmele. Re boledišane le batho bao ba fapafapanego ka tsela ya bona ya go gata ka moshito o tee ka sehla se. If I can liken it to a car, it's like you're on reserve because most people that are working are very tired. They're trying as much as they can to actually wake up in the morning and just continue going forward. I feel drained, stressed, tired. That's all, not myself. Make time also to acknowledge your feelings. If you do feel you are tired, acknowledge, talk to someone. If you are not able to talk to someone or your support system or professional person, you can try other mediums of expression.